Hiç kıcalat bu. Sen жақшылығыңды көрейін, Құдай. Балдарың жақсы өзің. Құдай көпті қыдар. Бізді өзің бағып, өзің қара бола. Балдарыңды қара, тойларды қым, нәберелер көтер бола. Жатсın abi. Құдай қаласа барлығы жақсы болып кетеді. Geta 8 ay, 9 ay болуштады. Şu sentyabrdan beri больницада жатам. Бишкек, Ош, Кызылке өзүрдү. Гепатит Б'ді. Бишкектен Оштан койду сирроз печень алмаштырыш керек деп. Билгемсе, ошо анализдер тапшырып ошону полный билдим. Кайра кетип приступ кармып, кайра жаткан. Бүгүн 4-күн болду. Жаткан. Бергенде кандай болду? Ичим ооруп, ичим кармап. Жатып калды. Şu sentябрдан бери жатам деп билгенде, ошондой билдим сентябрда. Ага чейин билген эмесмин. Şu Россияда жүрүп приступ кармап, ошондон келгем, баргандан кийин 2 айдан кийин кайтып келгем ал жактан. Кері врачтар зубнойдан дейт. Ошо основной зубной деди. Москвада операция болгон. Пластиковый, мен аппендицит деп неме кылган, кийин лазерин тешип эме кылган. Ошону гепатит Б деп чыккан. Аны мен билген эмес элем. Кийин апама келип эме кылганды. Ошону айткан гепатит Б болупсуң деп, кийин кайрадан кулак сабайлы кайра кеткен Москвага. Донор өзүнүн карындашым кылат.